Anase wena gbe kadi yo gbesantu ya. Si anamonu ko kambia mon koton edo nulo poge me. Ndidi me wede. Enda wena gbe yo on ko duwe ya. Amo ason didi tueze chagona wazon. Kwa bado rasanta wen mi mende ba na ko de ba ma vavana selegbe tuwe. Mina hando Hébreux chapitre 4 verset 2 yulando. Do mise wena gbe yo le me do gbetrolo me dai lese gboe. Yese wene o. Eka wadagbe denu ye a. Do wenu yese o. Ye ikpo nu didi ikpo a. Ami. Wena gbe. Ndo maudo yilawe. Nwa ka segbeton masien iratwe o. Lo ma favore swaro yowe. Ma yira me o. Eno tun, yira mon koton do nu vovovovo me. Mo lo pa vovovo teme me. Eno yira me. De negoci ouve me. Lo bo agboje. Eno yira me. De negoci ziflu me. Lo bo awezizanu. Eno yira me. Mi yeri dia de wala me to la me. No wada chontoni no meji. Ene ya memba ko no abana wande da ya. Anaje no waji lo bana inukon. No atimo ba ma yirawe ba ma poko ni ablodi amase adan won bloda yin wonu gbaza to debua. Adan fide da mi ku wonu gbaza mi ton nu mo ko ton do ade. Yira ma uton debua nwede no de me. Ba no amanu kunja won mo ko ton wona wada gbonu gbaza me ton. No yera won na gbe ne. Kode no wena gbeame ba ze lobo di zoni gbonji lobo zana wala to me o ena hedidi da gbede agbesan to me bondidi dia na ze gona lobo na blede jia ndi na zomba na dokundi de anamoda wena gbe o koholo de menugbo wonu mama koholo de bodo wena gbeame antuna mi kuze ndidi mi to ze cha gona o ana ho de na Jesus Christ in come akruno gwala numi nu wena gbe nu nsele amana ze ndidi che chagona nu wena motemo wa zero gbezonte me nsele ma ze ndidi che chagona lo bana motemo ze blodeji lo bana motemo de kunu do Jesus sin come adinu nda iho le nkoton na do commentaire me la kruno gwala numi nu nse wena gbe o ma ze ndidi che chagona lo bana blodeji bo zero wa lo me. Partagez. Dès lors, bois bonne voix ancienne aura santa ton no e ba mo te ba na mo de ko len koton. Ma na wa da gbenuwe. Be se gbe ze ndiri to bo cha gon we na gbe yo. Ba mo da we da gbe ho lo de me. Àmín.